wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Pada hari ini Senin 11 November 2019, dua insan manusia akan mengukir sejarah, yaitu akad nikah. Tentu saja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengukir sejarah yang tidak bisa kita lupakan ini, yang di dalamnya nanti bisa dipenuhi oleh rahmat dan karunia Allah, membawa ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan kemaslahatan untuk masyarakat kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga ini nanti bisa membina rumah tangga yang mawaddah warahmah, penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu kami berharap agar kiranya Bakti dengan Nova bisa menghadapi problema rumah tangga itu dengan bijak, dengan arif, bidua kabalawina lawi lape curia nan kadihadam tagu-tagu pagi kamudi sini curia juga lombang pandai-pandai menjaga diri doa mandi sepanjang jalan. Yang kedua denai bagi buah kaki ayam meminta ampun rela maaf dari diri ayah gadangkan diatur juga kasih sayang kain pandung dan alun ganti anta juapu kadi balik dan adik anak pesan ayah balai hilang sampai ke pulau pesan ulang sampai ke Bijay lah sampai tanggung jawab ayahnya elo-elo baiba juga bisa pandai-pandai bantu usah panderang kepadare ayah ikhlas mengambil anak baru matanggu dengan inukan pesan ayah doa ayah yang cuma
Iya Pak. Aku nikahkan anak kandungku Nova Rizkiana dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat solat tunai karena lillahi ta'ala. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Nova Rizkiana dengan maharnya seperangkat alat solat tunai karena Allah. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. Abu Bakar almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nova Rizkiana binti Masria dengan baik. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride. Happy wedding, Kak Nova dan selamat hidup baru. Semoga cepat menemukan dan bahagia. Oke.
Darling, I will be loving you till we're 70. Kesan dan pesannya semoga menjadi istri yang baik bagi Daaziz dan semoga cepat dapat momongan dan pasti akan kangen sama Mimi kalau ada di rumah. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me